imaš ti prvo činjenice, pustiš ti analize i recimo Zeljaja toliko se je busao, on veliki komandant operativne grupe u Sanskom mostu se razmestio kao aga. Sutra dan padne Sanski most. Prvi je on otišao Sanski most. Ja sam bio svjedok kad je došao general Promanić i kaže, prilike ne znam koja je tamo, ovo stvarno nema smisla, on mene izgoni iz zone koji sam ja dobio za tu korpus. A to je Sanski most. Jer odlučeno je da srednju zonu poklopi operativna grupa Prijedor je bila do negde, ajde kažemo otprilike, možda Ljubije, a ovaj djelo da uzme drugi korpus. I njega je navodno Zeljaja proglasio Stupnjaković njegovu prilike i kaže, ma kakav ti da uzmeš tu zonu, ne dolazi ovdje. Tu je bilo krvenja. Ovaj se nalazi ovdje, dve komande, jedna pored druga. Ali činjenice, govore da je su muslimani ušli u njegovu komandu na prvi metal, da on prvi sa komandom izišao. Kako je onaj Konjević? On je bio sa njim. Šta ti znaš o tom Konjeviću? Kako ti gledaš me? Ja nisam nikad bio dobro. Prvo, on nije prihvatao neke moje stavove i... Ili on aktualan sada? Gdje on je blizak Taliću sada? Uvijek je bio njegova nešto. A znam da mu je žena Hrvatica. Konjić? Da. I on je Srbijanac, jel? Jeste. A znam da je, ne ulazeći u to, brzo napredovao, tamo nego skoro ko Zeljaja. Tako. Kakva je uloga, šta misliš ti, pošto si medije pratio? Zeljaja je u onom septembru 1993. i ono je da blokadi, navodno, repetitora na koleđu. Je li to bilo isto po Mlađenović bi gradio što su oslobodili? Očito da je bila neka. Znači isti tim. Da! Da! Šta je? Da potpisao gospodin general Sejčan, kao što je. Šta je? Hvala. Prvo, mene za futbol da je on naređenje primio od predsjednika. O? Da uzme taj repetitor. Zeljana, da. Taj repetitor, niko nije nije. Objektivno ja, sad odem svake sedmice jedan na repetitor i gore ima i fora i možeš prići kad hoćeš. Repetitor, nema tu nikakvu zauzimanje. On je dobro zatočen pukovnika. Ali je on, je izuzetan ljubimac. Ali će... Ja sam se on sukobili od... Sukobili smo se još 92. oko Prijedora, jer napravio je kardinalne promašaje. Ja sam kao čovjek koji se bavi medijima, bar do tada 4-5 godina, pokušao sam da svijet upoznam šta se dešava u Prijedoru. Mi smo tako napravili par akcija vrlo fini, kako muslimani tuku neprekidno da imaš opravdanje, da se nešto dešava. I on je tad bio mene uhapsio sa čitavom grupom televizijskom i u Omarskoj me zadržao u domu i onda posle sat vremena pustio jer to da se vrati moj vuku. A moji su bili u Kozarcu, kompletna porodica, jer samo ispod dole je bilo par kuća srpskih, sve su dozgo muslimani. Moje su braće tu 10 dana držale samo. Ja nisam znao da su živi zdrave, ja kao
profesionalac, da ja ne odem, bar ako ne mogu snimati, da odem, da vidim šta se dešava s njima, da pomognem tim prije što i moj sin bio došao na odsustvo i krenuo u pomoć. On je bio prvoj oklopnoj, ali kad je čuo da je oko prijedara, onda je krenuo da pomogne mojoj braći da brane im dole kuću. Jer ja sam ispod pruge, sve muslimani, a za leđima mi je ribnjak. Tako da tu iza njih 4-5 sa oružjem koji se našli braća, komšije su bile ranije već pobjegle preko ribnjaka, on su samo držali tu. I tad nisam uspio, tek poslije 2 dana, krivući, sam došao ovdje blizu, ali nisam mogao opet doći do kuće. I onda sam sina poslao da ide tamo oko preko ribnjaka, kroz vodu i da im dođe. Ja mu to nikad nisam ne zbog toga oprostio, nego zbog propuštenih radnji i što mi nije dozvolio da profesionalno odradimo prijevar. Da Srbi ginu od civilnih granata, od napada muslimana, da bi za ono što se već dešavalo tamo, da bi bilo razloga da se pere pred svijetom. Jer kad smo otvorili onaj prvi odlazak na Manjaču, ako me god kažem, evo idemo na vojni logor na Manjaču, kažem, nama ne treba. Gore se poštuje Ženevska konvencija, poštuje, mi hoćemo da idemo u Morsku. Dole je haos bio, a mi smo mogli i to odraditi kao što smo odradili Manjaču, kojoj evo ni dan danas nema primjeđi nikoja za taj vojni logor ratnih argumenta. Ali očito neke stvari nisu ništa dobro. I sam znate, zahvaljujući pored ostalog vašoj podršci i onom vašem čitanju, ja sam napravio naredbu o odsudnoj odbrani, svaki dan sam čitao i zavodio ljude da spasi što se da mogu spasiti. I ona vaša izjava, ma kako smo se nakon dugog uspio sam dobiti od vas, ali značila je onu unutarnju snagu što je pokrenulo i onog zadnje ko i nije možda mislio, ali se raspakivo uzmo oružje i opstala to što je.